بیسی رادیوی دنگی گلده بند. جنابندان چین رادیو دنگی گلدن باش کدرن هجای رو 22 مجدار 2023 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 امنوچه نیورو پیش کشتکن دستپکی چند سرنوچه باروی آمدش بو بچه امرالی سردان کرد هپگی وی جاستار به دربین شورشگری لداگر کران دادن گریلایان بحث اپراسیون شورشگری کرد که جکی چالاکین لزاپ و متینا پیروز کرن لحیاج برسر ساری قیوم چهبو خلک گنده باتمانه ویران کرد و بخبات جور به جور شدت آل سر جنیت شرمزار کرن دوباره روش باشوره کدرن هجا باروی آمدش بو بدای آنینا تجدیدی و پیکارین هفدیتین سریل وزارت دادا ترک دا باروی آمده بودجار سیمی کوس جبو هفدیتین الیمرالی سالیدانه دکه جاره اکم 28 مجدار 2021 جاره دویم 14 کانون 2022 دیان و جاره سیمی جی دو به دخواز هفدیتین الیمرالی سریل وزارت داده دا باروی راگهاند جبو مافی حقوقی دخوازن بچنگراوا امرالی برای براپور و به امر هایی کنار ویسی اکتاشو حاملی یلدرم را هفدیتین چه بکن باروی ببیر خسکو بریا آسان کرنا هفدیتنان قانون و حقوق جیده بن بکرن و بانک وزیر داده ترکر کو ریا هفدیتنان لیمرالی وکه هجای ببیر خسنه کو هری دای 25 آذر 2021 مهمت جلانکاری بو بر راپور چند دقیقان به تلفن باخ و جوید میوه اف سی و سی مهن جی امرالی تو آگاهی تونه هپگی گوت لسر حدید چالاکین گریلا ده دو داگرکر هاتن جزا کرن دو چپر هاتن امها کرن ناوند راگهاندون و چاپمنی هپگی درباره چالاکین گریلا ده داخویانی ده گوت لهرما سرحده چار مجدار لقادا گنده دیره یا نفچه اباخی گریلایان لدوجی قلقولا دجمن به کوردینه چالاکی دارخستن گریلا گلک باسکان و چون سر قلقوله باسک پیشی به شوازه سکوانی چالاکی کرد دو داگر کر جزا کرن باسک دوی میجی بچکن نیو اتوماتیک لدجمن دا دو چپر امها کرن لهرما روجوای زاپیا شهید دلیجی 21 مجدار لقادا برخدانا گری آمدیه گریلایان بچکن گران چالاکی کرن لدجمن دان درباره ایریشن دولت ترک دجی هپگی گوت 22 مجداری لهرما خاکور که قادم سنینه کندا کولا گوشینه گری بربزنه گری روسته گری شهید هاور 8 جاران به بالا فرنشر هاتن بمب کرد برگودان جه هپگی دو جی داخویانی دابو گوت بو هزن ما چالاکین شورشگری لدار خستنه هپگی ویج استاره 45 سال و گردا مزراندنا پیکی به چالاکیان پیروز کرن لقادا برخدان یا گری آمدیه هپگی گوت بو هری کم 49 داگر کر و لقادا متینا جی 12 داگر کر هاتن جزا کرن هپگی داخویان دو ده دیار کرکو بو وسیله سالوگرا 45 یا آدم از راندنا پیکی هزنگریلا اپراسیون شورشگری پیکانینه گوت هزن ما به اپراسیون که شورشگری یا بلفره دست به سال 46 آتی کشینه کرد 20 مجدار ده دربکه گران لهزن ارتشا ترک آداگر کرخست اب اپراسیون شورشگری جبو سلاف کرنا پینگا و آزادی جربر اپوره دست به کرنا سال 46 یا پککی پیکاتیه ناوند راگاندن و چاپمنی هپگی درباره چالاکین گریلا ده ین لمتینا ده جی گوت بو لمتینا 12 داگر کر هاتن جزا کرن به بونیا سالوگرا 45 آدم از راندنا پیکی
لهرما متینا بویرکی که مزن و رح فدایی آپوی گریلیان بخورتی لداغرکر آخستن و دوازه داغرکر جزا کرن. هپگی دوهگوت هفریمه اگی دوی چالاکی ده شهید بو پارتیا مپکی که لسر شوپا شهیدان بیت آویز دمشه و لسر همان خطا سرکفتنی مشاخه بدومینه گودان هجا اف گریلیان کو اف چالاکین شورشگری اپراسیون شورشگری پیکانین جکامرین آنفیر آخوین. وقتی که تواهی گل کردستان جناز و دوشوپینه ارتش ترکا داگر کرد در سال 2022 دیانده پیش بین کتین خواهد روجاوی زاپه نیچار ماجوی قاده پاشا بکشینه در سال 2023 یانده به آلیکاری ایخانت قادپی جاردن به دستک ناتوی به دستک تکنیک ناتوی ده هرم روجاوی زاپه ده اپراسیونه که داگر کرن دانه دست بکرن گریلاین هپگی و یه جاستاره هم ده تونل خوین شرده هم جد سرانسر آرازیده لهمبر هودان داگر کری باش کردستان برخودانی که دیروکی دانه دست بکرن او برخودانی حتی نها بردوام دیگه ایروژه یکی شهر د موزیان خود جبو لهمبر داگرکاری دولت ترک لهمبر لشکر ترک اپراسیون که در بخینن آماده کاری خود کن جبومبا آوتنه که بگیره حتی چوین لسر موزیان 24 ساعت خو جبوی چالاکی جبو آماده کاری وی چالاکی پروین خود کن تطبیقات خود کن ام جوه که نوچگهان قاده آماده کاری است آماده کاری گریلن هپگی و یه جاستاره هفدرو بشوپین و نیرنوان بگرد گریلایت یه جاستار لگلمه ام در حق آماده کاری و تبلیغون گریلاین جند ام نیرنوان بگرن ام دکارن تناس بکن نویم تکوشنده است آماده کاری و چاوی تو بخوا جبوی پنگاوی آماده کاری خود چاودی کی زاتنا تمت بحمله که بمن في حمله دیروکی یعنی نکره وسا دز بگیره جبر که حمله که پاکش کردن ما وسا ایدای که وسا در پیش خو یعنی ما الهام خواستنده ام سروکا پدیگیرن نوتونه حاضرتیه و آشامدن هم آشام حاضرتی دانه یعنی حاضرتی به هر آلیت تشکرن گرک کشف به گرک استخبارات به گرک پلاننامه شهر به گرک موتیو به هر آلیده سو خواسته سلاح خو حاکم بویم به ملی دم هم آماده کاری خود دکن یعنی هم اقناع هم سرکفتن بوارن هم کاری بنا بیشن هم سرج بخینن و استاد هم جخوا بوارن تایبت و گری آمدی هدف بگرن هون وی چالکی ده چی آرماش دکن یعنی هون وقتی تو بخوجی دقلا ایریش دجی خود گری تایبت گروبا و اکیبا و دوی چالکی ده چی آرماش دکن داگر کرد چاو هاتن دسر گری آمدی نرمه کردن ام اوساجی یعنی نه هلین کور حد لور جان بکن انگور راحت بره بارجه افتتاح حوالی ما پراتیکی نشان داد اما ام ای سال دخوازن هین زیاده تر یعنی درسی که مزن بدنه که به جاره جسارت که اوسا چنه که وره ام وی تشتی خیالی نابجن ام وی پیک بینن ام دوی تشتی ده کلید ما خا کلید کریه وان ورده تونه بکن یعنی دوی کلید بنا به هدفه ام بیشن یعنی دیسان اپراسیونی خوی بوسر هرمی روجاوی زاب یعنی هرمی شهید دلی لخوراوی زاب دیسا دستی پیکردوتوا بنامالی بارزانی واتو کسانی که لجر دستیوانا کارکن استا قباتی را دروس کردن پیگهینن یعنی هی ربن بوسر تونلکانی شری شهید پیر دوان لگری آمدیه بلام اما جواب یکینکانی گروک لو چوار شده جوابی پیویس مانداونتو دشمن رو بخون گورستان بارهنک زور ویام تو فرق کردن حالی رو بخون رگنی سلاموی دفعه نادم با گوی ایدای وی هرسی کربادری خواه همیم بسر واده برشینه ام باور هفال همیجی به ایدای باوری وی هرسی دشن ورد خبر تشتاکی جدا هم بجنینه اما بیشن پراتیکی دوی نشان میدن همی اولا هم سرکفتن خواست برگودانیجا کیجی اف هزینگری راین زاپ و متینا بداخویانه که پیروز کرن هفسروکاتی کنسر و برا کیجی بداخویانه که هزینگری راین زاپ و متینا کو 19 و 20 مشداره لدیجی هزین دولت ترک آداگرکر اپراسیون کرن
پیروز کرن کجکی بسرناوی ج فرماندار و گریلاین HPG یجاستاری را دخوانی دا و گوت فرمانداری بریارگاه ناوندی پاراسنا گل جرای گشتی را راگهاند کو گریلا د 19 و 20 مجدار 2023 ده لهرما شهید دلیل روجاوای زاپی و هرما متینا لدوج ارتش ترک آداگرکر چالاکین به فرح کرن گلک چپرین دجمن رو خواندن و بدهان داگرکر جزا کرن دربک پرگران لارتش آقرکر و داگرکر هات خستن و ارتش آداگرکر شکستنک مزن جیا ام وان چالاکین سرکفتی بتایبتی لفرماندار و شروانین تبلی وان چالاکیان بونه و همو گریلاین آزادیا کردستان جدل و جان پیروز دکن سلاف حس کرن و رزداری خواه امتینن زمان ام فرمانداریا برارگاه ناوندا پاراسنا گلجی پیروز دکن کتکی گوت هوال آندوک جوان و عگید کود وان چالاکیان دل لعنی پیش شر کرن داربین گران لارتش ترک آداگرکر خستن شهید کتن ام ده شخص وانده همو شهیدن شورش و دموکراسی برزداری بمن داری ببیرتینن ام سوزا خویا گریدانا به شهیدان رد باره دکن کجکی گوت بگمان شهیدین ما آفرینرین رسن انگلی کرد و دوزا آزادیا کردستان نه دوی گلی ما و دوسین ما به هفری آندوک جوان و عگید سربلند بن و برانین انوان دا آستاهری جورده بپاریزن او کسایتین اپوی نمرن و جبو آزادیا بدودلی خفدا کرن و بونه هفرین اردال و روشلاتان کجکی دازانین کو گریلا به وی درباگران جاره کدن اثبات کرکو او شروان و پارزوان کردستان نه و رینادن داگر کریه گریلا لسر ببونه سالوگرا دامزراندنا پارتیا کارکرین کردستان PKK جیا خبین گریلا نشتمان کردستان دبیجه PKK آلترناتیفا جیانا آزاده ناوی من نیشتمان کردستانه تا هفت مجداری دست بکن لریبری عزیزی خواست ریبری مروایی ریبرا پو پیروز بکن یه شخصی اول حقیق قرار ده اول دست بکی زندان ده شهید کتی همون شهیدش شورش پیروز بکن 27 مجداری بخو سر اساس طول هلدان شهید आहे yani ریبرا پو هین دست بکی داد دیار کرن گو پارتیا شهید आहे ایرو که دیتی زین مثلا 27 مجداری جشن آواجینی و جشن خوابونیش بودلی کرد ریبرا پو به درکتن خورا جنوبا کرد جوی قبر خیالی و بتونکری درکست به هلی چاندی و ده هلی سیاسی و ده هلی فیزیکی و جمروت کرده بری ریبرا پو گلی کرد قتل هم خلاص کرد واتو گرینگ 27 مجدار يجبو ما أبا يعني ججنا جنوبا هابوني ججنا وجين دبيجي حركتها من حركتك انترناسيوناليست يعني نتن يجبونا جليك يعني يجبونا جغرافياك اشتنما دي جوهر خدا في نافروكي دحوان يعني شرقلي شورجيري ونتوا ديمقراطيك دحوان يف بيوجينا هم تدا او دمكو 27 مجدار بگيجي ارمانجي فبگيجي هدف خو آزادی فیزیکی ریبرا و انشاء کردن نتوا دموکراتیک دشمن جوایی که باجزانه دشمن جیزانه کویدی دمدما انجام گرفتنه سر اساس دشمن جی توپ یکون ایریج دیگه هم سرگل ایریج که قتل عام پکدینی زاروتان دکوجن ولات پاریزا دکوجن سی خاصه پکدینن و دقت گری لاجی برفره ایریشه که دناو پاکی کدا گلک پنگاو هاتنه دست بکرن اف پنگاو تالی دمدما آزادی فیزیکی ریبرا و يعني يجبونا جريلا وتفجر آزادية ويجبونا جل كرد وتبعي خلق آزادي خاص بينجاوي تالية يعني بشتي بينجاوي يجبونا منينة اگر پشتی پنگاوی که گرک ما ریبراپو فیزیکی آزاد کرده دناو مدابه و ریبراپو پنگاوی نو بده دست بکرن سوریانی آنجب آزادی ریبر عبدالله جلان بانکر مجلسان توی یا بد نهرین مو به دهل سوئیس رباجار ترکی تکیلداری تجدید لسر ریبر اپو داخویانی دا سمیر گرجو داخویانی لسر ناوی مجلس خواند و گود ام به ناوی سازین گل سوریانی آسوری کلدانی آرامی بالا رای گشتی جهانی نونرین سازین چاپمنی ریخسرین مافی مروان و ولایت اروپا تف دکشینن سر تجدید لسر ریبر عبدالله اجلان نزی 25 سالن ریبر اجلان لگراوا امرال دلگرتیه و بتر اثر خواه لحجره تگرتن FC مهن تو آگاهی جنایی ورگرتن ام وی هر وسی بتون دی شرمزار دکن دولت آترک 300 سالن سوجین مروواهی دکه ایروژی همان سوجی لدیجگلین مزوپوتامیا و کردستان دکه
تجیدا بریک و پیک جی سوجه لدسراداری AKP MHP لسر عبدالله Öcalan و گرتین دن این امرال دمشینه اف تجید لسر تواهی گنین ترکیه انیا دموکراتیک دمشاندن اف حقوق دجمناتیه دوی سازین پیواندیدار دنگی خبرند بکل ام دخوازن تجیدا لسر عبدالله Öcalan دمل دست پیرا کرن و رهبردان بانگلرای گشتیا جهانی ولاتین اوروپا دکن کو جبو مافی مروان بکویر نوالو و تفگری ام وک سازین گل سوریانی آسوری کلدانی آرامی بانگل هر کسی دکن کو تیکوشینا هفپار و پشتوانی خورد بکن و آزادی فیزیکی رهبر Öcalan مسوگر بکن گریلا بابایت اکو فکار دهات کرن کو جیانا خوش دستای شهید کتیه به پارێزەر re hevdîtin kir. Wezîrê Karê Hundur Tirkiye alî yerlîkaya di bîstê mijdarê de li ser hesabê xwe yê X Twitterê îdia kir ku gerîlayê HPG Yunus Babayê û HG li bejahiya navçeya Kema ya Erzinganê di şerde şehîd bûne. Malbata gerîla Babayê piştî daxuyaniya yerlîkaya çû Erzurumê û serî li saziya tiba edlî ATK'de da. Ji malbatê re hat gotin ku cenazeyê Babayê li ATK tune ye. Malbata Babayê çû Erzinganê û bi dozgere hevdîtin kir vê carê. Dozgeriya Erzinganê jî ji malbatê re got ku rewe Babayê li girtîgeha Erzingan tîpa lê ye û destûr nayê dayîn ku bi kesî re hevdîtirê bike. Parêzerê malbatê kete nava tevgerê û çû girtîgeha Erzingan tîpa lê û parêzer bi Babayê re hevdîtin çêkir. Parêzer diyar kir ku rewşa tendurustiya gerîla Babayê baş e. Alîkara hevserokên giştiya SP Bêcan Taşkiran hate bin çavkirin di çarçova lêpirsîneke serdozgeriya Komara Amedê de polîsên Tirk serê sibehê avêtin ser gelek malan. Di serdegirtina alîkara hevserokên giştiya SP Bêcan Taşkiran endama destaya rêveberiya navendiya Meclîsa Jinê ya Sosyalîst Satiye Ok û kesek bi navê xwe nehate hînbûn hatin bin çavkirin. Meral Danışbeştaş got ku me ji bo girtiyên nexweş hevdîtin kir alîkara serokê Koma HDP Meral Danışbeştaş ragihand ku wê li gel Perwîn Buldan û Sırrı Süreya Önder ji bo girtiyên nexweş bi Wezîrê Dadê re hevdîtin çêkirine. Beştaş diyar kir ku bloka faşîst cumhur di demeke ku şer li rojhilata navîn belav dibe û desthilatdarî vê şerî dike bahane zext û zoreke mezin kiriye pratîkê. Dixwaze destûra bingehîna antîdemokratîk û sîstema yekzilamî û orpera Estama de bike. Desthilatdariya bi biryarên Ayhêmê Ewropa biryarên dadgeha destûra bingehîn ya Tirkiye nake pratîkê û red dike. Nikare destûra bingehîn ya demokratîk amade bike. Meral Danışbeştaş dazanîn ku piştî hevdîtina pêşî duyemîn car bi Saruhan Oluç re bi Wezîrê Dadê re û li heman mijarê hevdîtin kirin. Got me di her du hevdîtinan de got desthilatdarî ji tenduristî û jiyana girtiyan berpirsiya re û nikare nirxê gerdûnî û mirovahiyê bi hestayên têkçûyî yên nijadperestî berteref bike. Tirkiye ji cîhanê ne cuda ye û mecbûr e li gorî peymanên mafê mirovan û qanûnên gerdûnî tev bigere û demil destgirtiyên nexweş berde. Mergûdanêja Dewleta Tirkiye dagirker navendeke xizmetguzariye ya li Rilimelanê Bimbekir Balafira Bêmirov û Biçek ya Dewleta Tirkiye dagirker navenda xizmetguzariye ya bajarokê Rimelan a kantona Qamişlo bombekir. Ajansa anha ragihand ku Balafira Bêmirov û Biçek a Dewleta Tirkiye dagirker navenda li Rimelanê bombekiriye li gorî agahiyên destpêkê birîndar hene û agahiyên berfirehtir jî nehatin bidestxistin. Balafirên şer zozanên sidêkanê jî bombebaran kirin. Ajansa Rojnivîsê ragihand vê sibehê Dewleta Tirkiye dagirker bi balafirên şer zozanên Bolê û bêciwanî yên girêdayî sidêkanê bombe kirine. Ajansê dest nîşan kir ku têkildarî ziyanên canî û malî tu agahî nehatin bidestxistin û got ji hefteya borî ve Dewleta Tirkiye dagirker ev çar caran deverên cuda yên Herêma Kurdistanê bombe kirine. Lê heta niha desthilatdariya dem borî ya Mesrûr Barzanî li hemberî vanê nîşan gotinek jî nekiriye. Walîtî û qeyyûm xwedî li welatiyên li Êlihê derneket mexdûrên Êlihê li benda piştevaniyê ne. Ji ber barîna barana zêde li taxa Seyîtler a Êlihê 19 mijdarê lehî rabû di encama
Karesata Lehiye de Lali Khan Güner ya 54 sali û neviyên wê Asenat 1 salî, İsrafîl 5 salî û Birgül Güler 9 salî jiyana xwe ji destan. Derketolek û qenala avê ya li rex mala wan a ji aliyê qeyûm ve bi betonê serê wê hatiye girtin bûye sedema mirina wan welatiyan. Gelek malên ku li ber ava lehiyê ketin nikarin bêne bikaranîn û gelek sewalên li ber ava lehiyê ketin jî mirine. Welatiyên mexdûr diyar kirin ku waletî û şaredarî nehatine alîkariya wan de. Habêj bo Xwedê em tiştekî naxwazim çaresizin nivîn tune zarokê me tê de razên em soqaqa dane em xwarinê naxwazin ji me re nivîna bişînin çarekî bikin ji bo Xwedê. Kawa te perîşan û xanî tev xerab bûne tev bavêra çûne tiştekî me nemaye yanî tiştê me hebû tev bavêra çû. Tişintiya min û sêv zarokê me tev bavêra çû. Yani em perîşan bûne ji bo Xwedê yardimekî bikin. Em Bodromê de razên vêga nivîn tune em tê de razên. Ceketine yani em tê de razên perîşan bûne em zanîn ji xwe çap bikin. Hani duruma me tune zarokê me hûrene sermaye ji xwe bûye sayê nizan mabêm hatırlamış nake yani me şoqekî heyalekî berçavê min. Wê me heyal berçavê min zarokê me xelkê xilas kir minê malatiya xwe jî duwar heta jikiya min nêvê xilas kir nêvî man. Yani xêra miletê bi xilas bû. Yani em jî tê de çûn. Xanî tune mal tune yani. باور حاليا ببينين انا قارب كما خاني لا قارب كانت خاني دروني تشتم بنا مايه ازو چهار سالو که خوز نامه میشه یاشلیه از زدنگی خوب بشکره دورمشکم والی هات بدجی والی نهات خانیم نمیزان نهات حالم برس نکه والله مسکیات تقیده بکن خدا مسکیات تقیده بکن مجرد دو قرار رکعتی از نه دولار بمامان نه نبیل بمامان نه چماش مالا کرتی میشه هر زیر ای زیر اشته بگیری اول کره ملک تشکی نمایا خلی خلق الله مایا نه çadır ne konteyner ne dışarı ne tane. Kalkanış para. Kapı komşu sayesinde mesela şebekil verin. ولو نابيا مولو çedbi. Azharu verme mala da çedbi. ساعات جيكيرا ده هذا قمابو لما خستيه ساعات بويد دو هنو إطفائية وكمامات يكون بابا زوبات أنا كسي بنات منها مترجي بكلتي أنا هون حالي بدبرين شوال تلبسون قليم ماكينة لدين أشياء خاني توات تدري تستجمع مرة ماي حتى بعربا ببيبات شوي عربا مال خوار سكينيا مالي متم خرابون برا خاني كيز مرة تشيك وما خير أخو تستجيركم سخورة تدا بستر أم باشقتش كينا أخوات غيرك دولتي أب قناة نكستار ديشي شهرية برادري ياجي بلا قناة مظن قناة السنة تبقى قناة شايش قطعت كرينا طماف ودك لك أوكي جعدي وكذا مالي خلكي تشتك وهذا نما أما كاب عليه الصف على أبات شو تفوش كيش أب دولة أبات ما نابا يعرضن شيء بوفدي فتح مشكي وان ومدني وان حاجاتي وان فوتي وان جنبي وان تبتدي وتبشويا بری هم بری دولتی شدت سر جنی جن جیان آزادی دنگ و رنگ شورش جنه جن جیان آزادی برخودان جنی نه روژکی هر روژیه جن جیان آزادی ام برخودان خویا kubilin dibe davil tüm dünya meyrantinin jin jiyan azadi. Direnişin rengi de dili de kadın. Şiddetin iyi hali bahanesi yoktur. بەرەگودانی ژا divê beşê de nûçeyên taybet ji bo 25 mijdarê me amadekirine bu were parve dikin. Li Mexmûrê derbarê 25 mijdarê de semîner pêk hat li Stenbolê jî komeleya dema jinê atölyeyek li darxist. Li çaraliyan çalakiyên jinan ên bi boneya 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê berdewam dike Meclîsa İştariya Wergeha Penaberaniya Mexmûrê bi pêşengiya Meclîsa İştarî semînerek li darxist li semînerê de mijarên komkujî û tundutîciya li ser jinan giringiya rêxistin bûn hevgirtin û yekbûyîna jinan hatin bidestgirtin. Fatma Bilen li vê derê li hember zilmê berxwedana jinan dest nîşan kir got xuşkên Mirabel li dijî zilmê serî hildan û hatin qetilkirin. Em dizanin
ku ji wê rojî heya niha ev bê mafî û tund û tujî li hemberî jinê tê meşandin îro şoreşa jin li dijî vê zilmê gihaye asta herî jor û serî hildaye îro di asteke herî jor de xebata xwe dide meşandin. Semîner bi duruşmeyên bijî serok Apo jin jiyan azadî bidawî bû. Li Stenbolê Komeleya Dema Jinê di çarçova bernameyên 25 mijarê de atolyeya bi navê Diwekeviya Zayenda Civakî de hişmendî li darxist li gel endamayan tevgera jinên azad têja navenda çanda Mezopotamiya Neçeme gelek kes tevrat atölyeyê bûn di atölyeyê de jinan xwedan nasîn û di beşa dara jiyanê de her jinek hate gudarî kirin. Jinan daxwazên xwanî ziman û azadiya fîzîkî rêber Apo xwestin her wiha jinan daraza jiyanê li ser kaxizan xêz kirin û xeyalên xwe jî xêz kirin bi pênûsan. Sê beşên din ên atölyeyê jî wê rojên pêş bidomin. Fermandar YPG Kaxre got em ji bo jinên cîhanê tê dikoşin ji fermandarên YPG Rojda Kaxre şoreşa rojava û hedefkirtina pergala nû nirxand got li ser êrişên Tirkiye yên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê got em li dijî Daişê bi serkeftin me jin rizgar kirin em ê têkoşîna xwe jî bidomînin. Rojda destnîşan kir ku cîhan ji Daişê Daişî jinan ji jinan ditirsa û got jin û azadiya jinan bûye tirsa hemû hêzên paşver û yekparêz. Em cudatiye naxin navbera Daeş û dewleta Tirk de her du hêzên paşverûne dijminê jinê û gelanin doh çeteyên Daişê êriş dikirin îro jî hêzên artêşa Tirk êriş dikin. Rojda destnîşan kir ku çeteyên Daişê bi navê nû li gel artêşa Tirk êrîşan dikin û got Tirkiye ne tenê diwarê leşkerî de bi metodên şerê taybet jî êrîşan dike. Divê jinên gelên li rojhilata navîn li dijî dewleta Tirk ji bo feraseta nasnameya jinê têkoşînê bikin. Rojda Kaxre di dawî de got tiştên niha li Efrîn û Serêkaniyê dibin li ber çavan. Jin tên revandin rasî destrêjiyê tên firotin ev komkujiye cîhan şahdeveyekê ye jî mixabin tiştekî jinake. Li ku dibe bila bibe her êrîşa li dijî jinê hemû jinên cîhanê eleqedar dike. Daişê li her cihê ku êrîş dikir jin dikirin armanca xwe. Dewleta Tirk jî heman tiştî dike çawa ku Daeş ji arîn mîrkanan tirsiya Tirkiye jî ji zîlanan ditirse. Em ji wekî jinên ku mîrateya wan dewrgirtine em ê têkoşîna xwe bidomînin. Ji Komeleya Roza Esra Okur jî got jin wê bi têkoşîna rêxistinkerî bi ser bikevin. Endama de serrevebera Komeleya Jinan ya Roza Esra Okur bi bonê 25 mijdarê Jane Firaxivî bakşan ser tundiyê di her warî de li hember jinan her zêde dibe û got jin hem tuşî tundiya derûnî û hem jî ya aborî tên ji bo pêşî li hemû tundiyên li ser jinan bêgirtin em dixwazin daxwazên xwe bi rihê rêxistinkerî li qada nîşan bidin û bi vî awayî jiyana azad bikin. Esrani ziman wekî Komeleya Jinê ya Roza ew pir giringê didin çalakên 25 mijarê û got li dijî zihniyeta serdesta mêran ku tundiyê dike parçeyekî jiyana rojane em ê bersiva xwe li qadan bidin û bank li jiran kir ku tev li çalakên 25 mijarê bibin da ku daxwazên xwe bi xurttir bînin ziman. Özgürleşmesinden korkan erkek egemen zihniyet. Merhaba. Merhaba. Bunlar jinin ciwan şiddet alıdıcı jine çava şermezat dikin. Em hemî dizanin heval ku dîroka koletiya jin pir kevinare. Em jî serokatî dibêje eger jin azad nebe, civak azad nabe. Em jî dizanin pir Sabah Tuncel ji girtîgehê peyam şad got sedema cihnegirtina li gel hev ji pirsgirêka Kurd diqewme. Sabah Tuncel li girtîgeha Jinaniya Sincanê derbarê 25 mijdarê de Jane Firaxivî Tuncel got di dîroka sed sal ya Komara Tirkiyeyê komkujî înkar û asîmilasyon hene di destûra bingehîn a 1921 de ku dewlet derfetên xwe îfadekirina bawerî û geran hebûn bi destûra bingehîn a 1924 ev derfet û têgehên demokratîk ji Komarê hatin rakirin. Ev destûrname bi karakterê faşîst û milîtarîst hate amadekirin. Tirkiye niha kete sed sala duyemîn û heta ku bi dîroka xwe rûbirû neyê ne pêkane ku destpêkeke nû bike. AKP MHP niha dixwaze bi destûreke bingehîn a ku hemû baweriyan tune dike amade bike. Ev jî têwateya dewamkirina dijminatiya li Kurdan. Desthiladarî hewl dide di sed sala
دویمین de jî jinan bike kole divê her kesên li gel Komara Demokratîk in tevlî têkoşînê bibin. Bêguman ev têkoşîn tenê bi hilbijartin û parlamentoyên nabe divê her kes bi taybet jin xwarêxistin bikin û têkoşînê bikin. Divê tevgerên jinan ên Tirkiye û feminîst têkoşîna jinên Kurd û tedar bibînin û bi jinên Kurd re hevkariyê bikin ji bo avakirina aştî ev gelekî giring e. Polîtikayên şerê taybet ne pêkanek û bên qebûl kirin ji ber vê jî divê ciwan û jin li dijî polîtikayên dewletê xwe birêxistin bikin. Divê di sed sala duyemîna Komarê de ji bo aştî û çareseriyê müzakere û diyalog dawî li tecîda li ser rêber Abdullah Öcalan bê anîn û mercên wî werin baş kirin divê werezanîn ku tecî di bingeha polîtikaya şerê taybet e. Jinên ji Başûrê Kurdistanê bi perwerdehiyeke baş dikare pêşî li şiddetê were girtin gotin. Ji ber nebûna qanûnên jinê diparêzin li Başûrê Kurdistanê şiddet û kuştina jinan di asteke metirsîdar de ye. Jinên ji bajarê Silêmanî li ser şiddetê û kuştinê ji jin Nûsê re axivîn. ئامارەکانمان بە شێوازێکی ڕاستەقینە دەست ناکەوێت ئەو توندوتیژانەی کە بەرامبەر بەژنا نەکرێ لە زۆرینەی کە دام و دەستگاکانی ڕاگەیاندن و هەروها یاسا لە هەوڵی ئەوەیان کە خەفەی بکەن و بە تەواوەتی نەیخەنە ڕوو و بەدەر لەوەش ئێمە پێناسەیەکی بە تەواوەتی ڕاستەقینەمان نییە بۆ پرسی توندوتیژی و پێمان وایە کە توندوتیژی ئەکرێت تەنیا زەبرەجەستەیەکان بێت یاخود ئەو ئاکتانە بێت کە کەسێکی بێگانە بەرامبەر بەژن ئەیکات لە کاتێکا توندوتیژی ئەکرێت ئەو ئاکتانە بێکە لە ناوخۆی خێزانە ئاکرێیان کەسەکانی کەسە نزیکەکانی ژن لە پلەیەک و هەتا پلە چوار بەرامبەر بە ژنەکە ئەیکات سەر لە نوێ پێناسێکی نوێ بە توندوتیژیدا بتاشینەوە هەروەکو میکانیزمی بەرگری و خۆپارێزی لای ژنان دروست بکەین تاوەکو بتوانن ڕووبەڕووی ئەم زۆرە توندوتیژانە ببنەوە. کوشتنی ژنان بەڕاستی لە هەرێمی کوردستاندا و لە جیهان بەگشتی وەک ئەو خواردنەوەیەکی لێ هاتووە هەر ڕۆژ ئەبێتەوە یەکسەر هەڵەستین بە هەواڵێکی کوشتنی ژنێک بێگومان دەکرێت ئێمە کۆدەنگێکی ژنان دروست بکەین کۆدەنگێکی ژنان لەسەر بەرنامە یەکڕێزی و لەژێر یەک چەتراکە پێمان دەوترێ یەک دەنگ و یەک ڕێز هەتا دەنگمان بگەینە لایەنی پەیوەندیدار ئەگەر حکومەتە ئەگەر چزام یاسا ئێمە پێویستمان بەوەیە بەڕاستی پەروەردەی تاک بکەین هەر لە منداڵی و هەتا گەورەبوونی ئەگەر تۆ پەروەردەیەکی دروستت هەبوو خێزانێکی پەروەردەکارت هەبوو یاخود نەوەیەکت هەبوو بۆ ئایندە پەروەردەت کرد ئەم توندوتیژانە بەو شێوە بەرفراوانە نابێ ئەوە بەو بەرقەرارێ گەورە نابێ. بێری هەمبەرێ دەولەتی شیدەتە سەر ژنی ژن ژیان ئازادی. دنگ û rengê şoreşê jin e. Jin jiyan azadî. Berxwedana jinê ne rojekî her roj ye. Jin jiyan azadî. Em bi berxwedana xwe ya ku bilind dibe dawî tundiya mêrantînin. Jin jiyan azadî. Direnişin rengi de dili de kadın. Şiddetin iyi hali bahanesi yoktur. Cezayên îstînafê cerdewanên ku 8 salan bavekî sîstematîk destdirêjî li zarokekê kiribûn xera kir. Li bajaroka Dêrahênê ya girêdayî navçeya Qelebana Şirnexê zaroka bi navê SA ya 15 salî bi salan e jaliyê jin bavê xwe ve bi awayekî sîstematîk daxilî neva fûhîşî hat kirin. Yek ji wan kesên ku destdirêjî li SA kiribûn cerdewan û parêzvanê şaredarê AKP'yê yê Dêrahênê Cengiz Aydemir bû. SA ku rastî destdirêjî hat di cotmeha 2021 de du canî ma û li hemberzext û zora jin bava xwe di 14 adara 2022 de li Qereqolê gilî kir. Di 14 adara 2022 de lêpirsîn hat destpêkirin û parêzvanê şaredarê Dêrahênê yê AKP cerdewan Cengiz Aydemir, cerdewanê Teqawît Samî Yıldız û jinbav Bêrîvan Aydemir ji ber sucên fihûş pêda nekirin û îstîsmara zayendiya bi wesif hatin girtin. Metehan Bayram û Zahide Yıldırım jî negirtî hatin darizandin. Sêmîn Dadgeha Cezayê Giraniya Şirnexê bi tawanbariyên îstîsmara zayendî gef kes ji azadiya xwe bêpar hatiye iştir, fihûş û tacîzê. 13 Nîsana 2022 Cengiz Aydemir, Bêrîvan Aydemir, Simayî Aydemir di navbera neh û 25 salan de ceza kirin. Dadgehê Metehan Bayram bi 2 sal û 6 mehan, Zahide Yıldırım jî bi 4 sal û 6 mehan ceza kir.
پارێزەرین بەرسوجان لە دادگاها ئیستینافی ئیتراز کردن دادگاها ئیستینافی جی bi bahaneyê ku biryara dadgeha herêmî ya derheqê bersucan de nehûqiye biryar xera kir wê bersuc di mehên pêş de dîsa bêndarizandin lê dîroka danişînê nehatiye diyar kirin. Ûnişe dayî gudarnêja li Silêmaniyê pirtûka şehîd Nagihana Karsel ya binavê gerîdeyî heqîqet ya bi soranî hate nasandin. Pirtûka binavê gerîdeyî heqîqet ango lêgerîna rastiyê ya jaliyê şehîd Nagihana Karsel bi nasnav zîlan ve hatiye nivîsîn îro li pêş li rêxistina azadbûn ya Silêmaniyê hate nasandin û belav kirin. Çapa soraniya Pirtûkê ji 400 ropel û 100 gotaran pêk tê jaliyê nivîskar û rojnamevana Kurd ji zimanê Tirkî bo soranî hatiye wergerandin. Pirtûk jaliyê nivîskarayan jin Şîrîn Tahir û nivîskar û çalakvana jin Kinêr Ebdullah ve hat nasandin. Nivîskar Şîrîn Tahir behsa fikir û têkoşîna şehîd Nagihana Karsel kir. Got fikrên wê ne tenê bi çepgiriya demokratîk vegerêdayî di heman demê de bi rêya apoyî ya jinolojiyê vegerêdayî vê hevgirtinê hêzek daye nivîsên wê ku em dikarin di vê pirtûkê de bikar bînin. Nivîskar û çalakvana jin Kinêr Ebdullah jî got dema ku mirov bi tiştekî bawer bike û ji bo wê şer bike ya girîng ew e ku mirov di hemû qonaxên jiyana xwe de ji bo serkeftinê bihes kirin li têkoşîna xwe binêre. Şehîd Nagihana Karsel jî ji destpêka jiyana xwe heta keliyên dawiyên jiyana xwe bihes kirin li keda xwe mêze kiriye. Di dawiyê de Akademiya Jinolojî xelata rêzgirtinê pêşkêşî nivîskar Şîrîn Tahir û Kinêr Ebdullah kir. Pirtûka şehîd Nagihana Karsel ya binavê gerîdeyî heqîqet lêgerîna rastiyê li beşteran belav kir. Nagihana Karsel bi nasnav zîlan lêkolîner nivîskar û rojnamevana jin di sala 1976 de li gundê Xelîkan ê navçeya Gulyazî ya li Qonya li Tirkiyê ji dayîk bûye di 4 Cotmeha 2022 de li taxa Bextiyarî ya Silêmaniyê li nêzî mala xwe ji aliyê Mîtayê ve hate qetil kirin.